Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye. Nkuko bisanzwe rero tubahaye ikaze mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gicamunsi cyo ku munsi wo kwa gatanu, turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka wa 2025. Mu nyemero muri amasaha twongere tubahe ikaze muri amakuru yacu, akaba ari amakuru n'ubundi akomeye cyane tugiye kubagezaho. Hanyuma tudatinze muri byinshi cyane, reka tubanze tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Muri Uvira abasirikare bagera kuri 19 b'igisirikare cy'u Burundi baburiwe irengero. Ese aba basirikare byagenze bite ibyo kubura kwabo? Turaza kugenda tubavira imuzini muzingo, turaza kugaruka ku zindi drone nshya cyangwa se ku zindi ndege nshya igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC kigiye gutangira kwifashisha, mu by'ukuri zije gusimbura izi zimaze imisi ziri gukubitwa cyangwa se bavuga ko M23 yamaze kuba ivumbura umuvuno wazo, ku buryo yirirwa irimo kugenda izihanura cyangwa se igenda donc itagihangayikishwa n'ibitero byazo. Hanyuma rero FARDC ikaba yasabwe ko igihe iri mutangira gukoresha izi drone cyangwa se izi ndege zitagira abapilote igomba gutangira ndetse no kwadvancinga, donc muri make ngo bakazibyaza umusaruro. Iyi nayo ni mu nkuru turubuze kugenda tubagezaho. Turaza kugaruka no kuzindi nkuru zigiye zitandukanye, turaza kubavira imuziri muzingo mu by'ukuri kubigendanye no ku mirongo y'urugamba uko imirwano ihagaze, haba rero hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma hano muri Uvira abasirikare b'u Burundi bafite ubwoba cyangwa se arimo urwikekwe ndetse n'ubwoba bwishi cyane kuri izi ngabo mu by'ukuri z'abarundi. Turaza kandi kugaruka, turaza kongera kugaruka rwose n'ubundi hano ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugirana imikoranire hagati yayo, donc igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze kuba kigira imikoranire mu by'ukuri hafi n'igisirikare cya Nigeria, Burkina Faso ndetse n'Uburusiya. Ese iyi mikoranire y'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibi bihugu maze kuba ngarukaho hari icyo ibuze kubafasha kubigendanye n'uru rugamba ruri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Turaza kugenda nabyo tubireba tubavira imuzingo. MONUSCO yamaze gushyira hanze umubare w'abarwanyi ba FDLR bamaze mu by'ukuri ngo imaze gucura mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mubare rero nawo turaza kugenda tubabwire nuko batashe naho byatashe naho batashe bari bavuye. Hanyuma tuze kugaruka ku nkuru iteye ubwoba iri kuvugwa hano mu mujyi wa Goma, ndetse iyi nkuru ikaba igaragaza ko mu by'ukuri igisirikare cya M23 cyaba cyatangiye kugenda gihura n'uva gusenya hano muri uyu mujyi wa Goma. Turaza kugaruka n'undi hano mu by'ukuri muri Warikare M23 iri gushinjwa mu by'ukuri ngo kuba ngo yatangiye kugurisha imitungo y'abaturage baba barahunze. Ibi byose rero makuru tugiye kugenda tubagezaho, niyo mpamvu rero ngusaba kugira ngo unkandire kuri subscribe ukane no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose zicyagera uzajye uba mu wa mbere mu kubona amakuru akihagera, bityo rero uce ukubiri kuba wabona inkuru yamaze kuba umuranzi. Hanyuma kuba bikoze murabizi always duhora tubasaba rwose kudukandira kuri like ndetse mugakanda no kunzogera. Ibi rero cyo bidufasha nta kindi nuko iyo wakanze kuri like ndetse ukanasharinga inkuru zacu, icyo gihe video iyo ihageze ibonera ku gihe, kuko YouTube ibibona ko ukunda ibintu byacu. Niyo mpamvu tukubwira tutikanda kuri like ndetse unasharinge. Gusharinga byo urabizi ubushigikiye umuyoboro uba uteye inkunga. Reka twamamaze mu kanya gato tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Bahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara.
prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero tugaruke mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ubwo nizere ko mwese mwamaze kwa mugenda mukanda kuri like ndetse mwanamaze no kwa musharinga cyangwa se muzasangiza abandi iyi nkuru kugira ngo bose bagende bumva cyangwa se agende banogerwa cyangwa se amakuru agende abageraho gatanu kuri kagenzi kako. Reka rero amakuru yacu duhite tuyahera hano kuri iyi nkuru ivuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igisirikare cya FARDC bamaze ro kuba bahabwa izindi ndege zitagira abapilote zije kubafasha n'ubundi muri bitero bakomeje kugenda bahanganamo n'umutwe wa M23 ndetse natwirwaneho. Nkuko amakuru atugeraho abivuga nuko rero ngo iyi mwanzuro cyangwa se iki cyemezo gifashwe nyuma yuko M23 ikomeje kugenda ihanura zimiro mu ndege za drone cyangwa se izi drone zabo zari zisanzwe zifashishwa. Amakuru atugeraho aravuga ko ngo izi drone rero ngo bazanye cyangwa se zigiye gutangira gukora kuri mu bitero bagiye gutangira kugaba. Hakaba rero harimo drone zo muri bahawe n'igihugu cya Turkiya, harimo rero iyitwa ngo ni Winglong. Iyi Winglong rero ngira ngo nimwe muri drone zigiye gutangira no kugaba ibitero nyuma yuko izo bari basanganwe strategy zazo cyangwa se M23 bamaze kuba bagenda bazivugutira umuti. Izindi drone rero zigiye kuba zifashishwa nazo zituruka mu gihugu cya Turkiya, zikaba zitwa ngo ni Bayraktar TB2 cyangwa se Bayraktar TB2. Zikaba ngo ari drone nshya zigiye gutangira kwifashishwa ndetse ngo iri koranabuhanga ryazo ngo bishobora kuzagora cyane M23 kuba yazirivumbura kuko ngo ni drone zifite ubushobozi ndetse zinahambaye cyane kuba wamenya imikorere yazo kuko ngo zifite umuvuduko urenzeho gato kuri ya CH4 yari isanzwe n'ubundi ikoreshwa mu kugaba ibitero mu bice birimo abaturage ndetse n'abarwanyi ba M23. Mbere yuko izi drone rero bazirekura cyangwa se zitangira akazi, mu by'ukuri minisitiri w'igisirikare hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo basabye iyi gisirikare cya FARDC ndetse n'abafatikanyije harimo abacancure mu kwifashisha indege zitagira abapilote, bababwira ko izi drone bazanye ngo nibura bagomba gutangira kuzikoresha ndetse ngo zikabafasha bakumva batangiye kwa advancinga cyangwa se batangiye kugenda bigira imbere aho kugira ngo bakomeze kugenda basubizwa inyuma cyangwa se M23 ikomeza kubambura uduce bya hato na hato. Izi drone rero bikavuga ko ngo kuva ku munsi w'ejo muri weekend twamaze kugera muri tariki 15 izi drone bidasubirwa ziraza kuba zatangiye kugera kuri field cyangwa se ku kibuga cy'imirwano aho rero zigomba gutangira kwifashishwa. Ubwo rero intare za Sarambwe mu dukurikiyeho mutwumva muherere ndetse n'amadubu mwitegure gutangira sasa guhangana n'ibitero by'izi ndege zitagira abapilote zaturutse mu gihugu cya Turkiya. Izi kandi ngo zikaba zije gukemura ibibazo bigiye bitandukanye n'ubundi ariko byo kuba ngo bari bakomeje kugenda bakubitwa inshuro mu by'ukuri hano muri urugamba bahanganyemo n'uyu mutwe wa M23. Reka nze gato cyane ikoranabuhanga manze ndebe niba ritagize ikibazo. Hari akantu gato ntari nongeyemo. Reka nze mwihangane gato dukomeze yacu. Okay, ubwo nizere ko bimeze neza niba hari aho byari byazambye. Tuve kuri izi ndege tuve kuri izi ndege mu by'ukuri zitagira abapilote zigiye gutangira kwifashishwa. Reka ahubwo munyemerere sasa duhite tugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko hari abasirikare bagera kuri 15 b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuba baburirwa irengero hano muri uyu mujyi wa Uvira.
n'amakuru avuga ko ngo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze kuba baburirwa irengero. Aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB amakuru atugeraho nuko ngo baburiwe irengero, nk'uko amakuru abivuga ngo ni mu gace bitangwa ni Kiromoni, mu gace bitangwa ni Kiromoni niho abasirikare baburiwe irengero. Gusa ariko abasirikare baburiwe irengero amakuru aravuga ko bari bafunzwe, aho amakuru avuga ko bari bafungiwe ku kigo cy'ishuri ahantu bitangwa ni Iwuwa niho bari bafungiwe aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Hanyuma nyuma yo gufungirwa hano hantu bitangwa ni Iwuwa, hano ngo hakaba ari muri quartier za Kavimvira muri aka gace bitangwa ni Kiromini za Kiromoni, ni Kiromoni donc na gace bita Kiromoni, na gace kitwa Kiromoni ariko kari muri Kavimvira, ariko kakaba kariho ikigo cy'amashuri aho bari banafungiwe ahitwa ngo ni Iwuwa. Abasirikare ngo baburiwe irengero ku buryo butazwi. Abasirikare 19 urumva ko nta umubare munini cyane niyo basirikare bamaze kuburirwa irengero b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru agakomeza avuga ko ibura ry'aba basirikare ntacyo igisirikare cy'u Burundi kirabitangazaho ndetse n'icya FARDC, ariko societe civile hano muri Uvira yo ikaba yatangiye gutekereza cyangwa se ikabiri kuva ko bishobora kuba byakozwe na Red Tabara, ariko ngo gukora ibi bikorwa bikaba byatumwe cyangwa se ngo bakaba babikoze kuri ku butumwa cyangwa se ku bufatanye bwabo n'abasirikare b'intare za Saramwe cyangwa se ba M23. Kugeza ubu turacyategereje igisirikare cy'u Burundi ntacyo kirabitangazaho, yaba umuvugizi w'iki gisirikare Brigadier General Pascal Nibaratuza ntacyo arabivugaho, ndetse we n'abasirikare cyangwa se igisirikare cya FARDC bafatikanyije mu kugaba ibitero hano mu bice bigiye bitandukanye muri Sud Kivu n'ahandi hagiye hatandukanye, ntabwo ntacyo barabivugaho. Reka dukomeze dutegereze no turebe iby'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abasirikare bakomeze kugenda baburirwa irengero. Dete n'abama bivugwa ko muri iki cyumweru cyonyine kuva kugeza uyu munsi amakuru aravuga ko ngo hamaze kubura nibura ngo abasirikare bagera kuri 38. Abasirikare bageze kuri 38 b'igisirikare cy'u Burundi nibo bamaze kuburirwa irengero hano muri Sud Kivu, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Deka amakuru yacu n'ubundi tukiri hano muri iki gihugu cy'u Burundi tubabwire ko hari inkuru yagaragaye. Umwe mu basirikare b'Ububirigi, murabizi ko tumaze igihe tubabwira ko hari abasirikare b'Ububirigi n'ubundi bari hano mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege, abandi bakaba ari hariya mu bice bya za Kisangani, aho bakomeza kugenda bafatikanya n'izi ngabo n'ubundi mu guhangana n'umutwe wa M23. Nk'uko amakuru atugeraho n'amakuru dukura hariya za Gitega cyangwa se mu Burundi agaragaza ko cyangwa se afite n'amafoto agaragaza umusirikare w'u Burundi arimo gukubitwa kiboko n'umusirikare w'Ububirigi. Ibi rero bikaba ari ibintu byatangiye kugaragara ko bigayitse, ndetse mu by'ukuri n'abaturage b'u Burundi batemeranywaho kuri izi ngabo z'Abirigi ziri hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri bikaba bivugwa ko uyu musirikare ngo hari ibyo batumvikanyeho n'uyu musirikare w'Ububirigi, cyangwa se ari nk'amakosa yaba yakoze runaka akaza kugaragara ariko guhatwa kiboko. Iyi kiboko rero, iyi nkoni yitwa kiboko yarimo arahatwa. Amakuru abaturage bakomeje kugenda bavuga ndetse n'abasesenguzi bavuga ko ngo iyi kiboko yagaragaye ngo ubundi yaherukaga hano muri Afrika cyangwa se muri bihugu nk'u Burundi na RDC yewe n'u Rwanda, ngo mu gihe Ububirigi bwakolonizaga ibihugu byombi kuko byose bwabikolonijeho, nibwo iyi nkoni yitwa kiboko mu by'ukuri yabaga iri kuvuza cyangwa se abaga iri kurisha ku baturage mu by'ukuri bakolonijwe n'iki gihugu, muri ibihugu byombi yaba u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi. Gusa iyi kiboko ntabwo yagaragaraga. Abasesenguzi bakaba bati ese ibi bihugu bizamenya ryari mu by'ukuri ko Ububirigi butabifuriza n'aka na gato rwose umutekano, ni ryari bazabimenya. Wagera nko ku gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi Ububirigi n'ubundi bushinjwa ko bwarishe
witwa ngo ni umuganwa ariyo bavuze umuganwa ni nk'igikomangoma ngo bishe umuganwa witwa ngo ni Ludovico hashize imyaka 60 hafi n'itanu iki gikomangoma cyangwa se uyu muganwa Ludovico yishwe n'ababirigi nabwo muri ubu buryo nyine bakubita rwose mpaka ashiramo umwuka n'iki byose rero abaturage akaba bati se n'abatangiye kugarura kiboko hano mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi aho bari bitwa ngo bari kubafasha ndetse birashoboka kuba nubwo bitari kugaragara na hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho kiboko iri kuvuza ubuhuha bakavuga ati se buriya ntago bwaba ari ubukorone bwaba bwatangiye kugaruka bw'ubirigi kuri ibi bihugu byombi urumva ko rero abasesenguzi akazi kabonetse rwose ari gusesengura ivumbi ryatumutse mu by'ukuri ishano ryacitse umurizo nyuma yo kugaragara uyu Murundi arimo kugenda akubitwa izakabwana kuri ya nkoni yahoze ho kubw'ubukorone bitaga kiboko. Hanyuma mu nyamerero sasa twigarukire ku yindi nkuru, ni inkuru n'ubundi turimo kugenda dukesha BBC igaragaza n'ubundi ibyatangajwe n'umusirikare n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Baratuza wagaragaye yisubiramo cyangwa se atangaza amagambo atandukanye aho rero yavugaga ko igisirikare cy'u Burundi ngo kitari imurenge ariko ageze nyuma aza kumvikana avuga cyangwa se asa n'utanga igitekerezo. Kwanza reka manze mushyiremo mwumve ibyo yatangaje kugira ngo namwe mu byumve neza cyangwa se tubyinjiranemo neza ibintu bimeze neza nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Reka tubyumve mwumve uko ibintu byari bimeze kuri uyu musirikare mu by'ukuri w'umurundi ibyo yatangaje. Reka tumwumve ku buhanga bw'ibyuma badushiramo iryo jwi tukaryumva ataribanga inteko z'u Burundi. Reka twumve network arongetswe muri Kongo ziri he zifite ibirindiro he. Reka twumve, reka dutangire. Nimba ataribanga inteko z'u Burundi zarongetswe muri Kongo ziri he zifite ibirindiro he. Harahari no badonagura hose ku radio mugabo igice cya Minembwe kivugwamo cyane rwose nta musirikare n'umwe w'u Burundi aho hantu ahari. Bateguye n'imyiyerekano zeze aho kwari kugira ngo bahubye amakungu bafate abana n'abagore babashire mu ibarabara biyamiriza abarundi mugabo atabarundi bari muri ako karere. Nababwira hamwe gusa mushatse mubaza baba haba ahantu bita Muramvya na Mugeti na Majembwe aho mvuze hakiri abarundi bari mubaze abanyamurenge babanye nabo barundi ingene bari mu masoko kangorane bidegenza kandi bavugana neza n'abarundi ariko aho Minembwe bari kumwe n'abansi nibo bari kubavuza amaruhu. Ariko baravuga ko ubucimbiri bwitwa mu Mikarazi mu Mizinga aho bita kuri Zero kwa Murima mu Kigazura ku buryo batagishobora no kuja gusuma aho rasanzwe baja gusumira imbere y'uko inteko z'u Burundi ziza kubagota. Iyo poze bavuga n'ahandi n'inzira bagomba guca kugira ngo baze kurondera ivyo kugeza abansi nico gituma haziriwe. Mwabyumvishe yatangiye avuga ko nta ngabo z'abarundi ziri hariya muri biriya bice bya hariya imurenge, ariko none mu nyamakuru arongera amubaza ati se baravuga ko mu bice bya za Puezero na za He na za Mikarati na he hose mu by'ukuri ngo biba ari ikibazo ngo abaturage bavuga ko mwabaronde. Mwibuke hahandi bwa mbere avuga ati batangiye bari bateguye imyigaragambyo kugira ngo baje mu mihanda, nibamara kujya mu mihanda bigaragambya batangire kugaragaza ko mu by'ukuri ngo hari abarundi bari muri ibyo bice. Aratangira no avuga ati twe nta barundi nta gihe basirikare bacu abarundi bari muri ibyo bice, ariko hano finally araje aratubwira ati mu by'ukuri ingabo zacu ziri hariya cyangwa se ingabo ziri hariya. Impamvu ngo abaturage ngo utwo duce uyu mama cyangwa se umunyamakuru aramubajije aravuga ati Mikarati na za Puezero na he hose, aravuga ati mu by'ukuri izi nzira zifashishwaga zanze abaturage barimo baragenda bati barazifunze, ati bari barimo baragira ngo barondere ibifungurwa cyangwa se ibyo kurya by'umwanzi. Ubwo umwanzi avuga ni twirwanira, akakomeza agira ati niyo mpamvu twafunze izo nzira. None bazifunze bate kandi batariyo nk'uko n'ubundi audio yari bitangiye. Iyo nza kuba nafite audio
abantu benshi mwari kuvuga muti ibyo Fight arimo aravuga ntabwo tuzi iyo arimo arabikura, ariko reka twumve iyi video niyo irimo, iyo audio niyo irimo iragenda ica impaka mu by'ukuri. Burya barakubwira ngo nta kizibiti nk'iki ngiki cyumvikana nta kiba cyabaye. Nta muntu yera, nta muntu ameze neza bangira. Umugabo ubuze akazana kurondera inzira kugira ngo aze kurondera umutekano muri Uvira no kubiduhana uburyo bamwemerera kurengana. Mugabo abo muri za Muramvya, Mugeti, Majembwe bose bahegere aho barahasha atangorana. Muri ubu zamwe abariko gukorana n'umwansi uwo ntarengana bimvikana nibibandu nabo atabaturutse muri za Minembwe, abari za Muramvya n'utundi duce atiho baragera nta kibazo. Atari kuturutse muri za Minembwe kubera ko akorana n'umwansi atiho hari ingorane ntabwo aca hanyura. nabo bagize ba nabi hanyuma baraho yuko batidegereje ko bashatse barengana. Mugabo mu mwanya bake mu byara bya tabara n'abandi bakorana bikaba neza yuko bagiye kubasumira ibyo ntibishoboka ntibikunda. Ati igihe cyose bakigaragara ko bari muri eneo cyangwa se mu bice Red Tabara ikoramo n'abandi bose, ubwo yanze kuvuga twirwano be wenda afite ipfunwe ryo kuyivuga bitewe nuko mu by'ukuri twirwano nayo n'abakongomani, urumva ko biragoranye kuba yayivuga. Atabo bose mugabo bari mu bibazo. Reka twumve. Baratuza ati yari General Baratuza, ubwo urumva umunyamakuru kaniko babaye bakata uyu ni General Baratuza Pascal Brigadier General rwose watangaje amagambo akomeye cyane, mbona yanababaje cyane abanyamurenge uburyo ki bakomeje kugenda bafatwamo muri biriya bice. Reka rero sasa amakuru yo reka ni menshi cyane, ahubwo reka dukomeze andi makuru twinjire sasa mu mwanya w'amakuru akomeye cyane. Hano ndimo ndabona umuntu arimo arambaza ati Fight atubwire ati mu mujyi wa Goma biravuga ko ngo haba hari abasirikare ba M23 baba bashimuswe ngo ndetse ngo bakagaragara bamwe batangiye kugenda bagaragara bicwa. Ati duhe ayo makuru twabonye bitangaza. Aha Bo ndimo ndagenda nkurikirana nabwo birumvikana ni homework cyangwa se ni umukoro mu mpaye. Reka nze aya makuru nyakurikirane y'abasirikare bavuga ko barashimuswe hano muri mu mujyi wa Goma, ndetse nkuko mubivuga bamwe muri bakaba batangiye kugenda bapfa cyangwa se bagaragara bapfuye. Reka ndikurikirane nze kubazanira icyitwa idonido cyangwa se nze nzanye amakuru yizewe atariho ivumbi kuri iyo nkuru yatangiye kugenda ivuga kuri rezo sosiyo, nibyo biraba byiza kurushaho. Reka twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone already twinjire no mu zindi nkuru ziremereye cyane. Ubwo kandi mu gihe tukimushakisha nizera ko murimo kugera mukanda like ndetse muna sharinga kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Niko bimeze. Ubwo musharinge mukomeze musharinge video. Mukomeze musharinge video twinjire mu zindi nkuru. Niba turi bere kuri inkuru igaragaza imikoranire ya FARDC n'ibi bihugu bigiye bitandukanye igisirikare cyabyo, tukareba icyo biri buze kubafasha. Sinzi ese baba bagiye kuza kubafasha mu ntambara? Ese baba bagiye kuza kubafasha mu by'ukuri muri iyi ntambara? Sinzi, reka tuze kureba, tugiye kubigarukaho. Rero mwe munkandira kuri like ndetse muna sharinga kugira ngo dukomeze kugenda rwose tureba n'andi makuru agiye atandukanye. Reka nze rwose tubanze turebe ku murongo wa telefone ko turi buze kubona mugenzi wacu Vincent. Ndabona yamaze kwagera. Vincent, wiriwe neza? Telefone kifatika igahita ikatika me ubanza aho hantu network ari ikibazo. Nitangazo narino n'abantu muri twirwano niyo mpamvu utambonaga. Sinzi niba ari kugezeho nawe. Anje se ko mba nihuta internet yanjye biguruka cyane, urumva ntabwo rwose nari kugotwa, rwose nagombaga kubibonera mu bimbere, ariko iri tangazo naryo ubanza ritoroshye cyane. Waba warwonye nawe? Mbo nibwo ntangiye kurinyuzamo amaso, ariko ndimo ndabona ngo za Bujumbura buri ikigaragara cyo hano hantu byo banze ibintu none byahinduye isura. Ariko se none nibyo turi bwijiro cyangwa turahera no kuzindi ngingo muri twe twabashe kwa dutegura?
numva twarihera mu buryo bwihuta. Wari wamaze kuri samarayizinga ku buryo bitari buze kudutwara umwanya munini? Rwose nta mwanya munini kuko ni breaking news kandi abakunzi bacu barayitegereje. Anzika sasa noneho twagiye. Rero Faita iritangazo nk'uko nyine mubwira ko ndikesha abadukurikiraho muri twirwaneho. Yego. Nibwo rigisoka riravuga ibiri kubera mu bice bya Itobwe, Fizi, Uvira ndetse n'ahandi hatuye abanyamurenge benshi. Riravuga yuko imyaka 8 ishize abanyamurenge bakomeza kwibasirwa n'ibitero bitandukanye bya Wazalendo, FRDC n'ingabo z'abarundi Maimai na FDLR. Akavuga cyane ko ibi bitero byatangiye kwiyongera mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 12 aho ingabo z'abarundi zari zimaze kugera mwabira bice bya Minembwe. Bakagaragaza buryo ki ingabo z'abarundi zifatanyije na Wazalendo na FDLR ikomeje kugira uruhare mu bw'abanyamurenge. Bakagaragaza yuko mu bice bitandukanye birimo aho bita abamayimayi bayobowe n'uwo bita Nzerambuma, n'uwo bita Kakobanya, n'uwo bita Ngoma Nzito, ndetse bafatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR ko bakomeje kugira nabi abanyamurenge. Bagaragaza yuko mu masaha nibura 72 ashize ingabo z'abarundi ziyongereye cyane mu gace bita Mukera, banyuze aho bita Mushambake, barakomeza aho bita Bibokoboko ndetse bakazamuka bakagera za Minembwe. Ibyo byose bakaba bari bagamije kugaba ibitero, kandi ibitero bita nk'uko ino tangazo ribivuga. MSDPR ikagaragaza yuko ingabo z'abarundi zikomeje kujyana ibikoresho bitandukanye mwa bino bice, kandi zifatanyije n'abarwanyi bo muri FDLR nk'uko babigaragaje, kandi bakaba bafite gahunda yo kumaraho kominote y'abanyamurenge cyane cyane muri Fizi, Mwenga, Itobwe ndetse na Uvira. Bakavuga yuko izi ngabo z'abarundi cyane cyane kindi ziri gukora, ziri kugenda zigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro biri mwa bino bite. Muri make bari kugenda bishakira imari. Urumva niba Evariste Jondo aragaragaje ko amabuye yabo genda dutunganyije, barashaka bo kureba ibuye ryiza bavangamo. Akagaragaza yuko rero kuri Agse Minembwe ko hari igitero cyateguwe kizagabwa n'ingabo z'abarundi, kikanyuraho bita Kipupu, kigakomeza kikagera bita Rurenge, bakagera no kwishyamba bita Burega. Bakazongera bakavuga yuko hari ikindi gitero kizanyura bita Acia Mikenke, ari igitero kizagiturutse Pwezero, kigakomeza Kipupu, kigakomeza no mu bindi bice twavuze haruguru. Hakaba hari ikindi gitero gikomoka kuri Axe Mwisankuku, kigahera aho bita Pwezero, kigakomeza mu misozi miremire bita Babengwa. Hakaba hari Axe ya 4 Rugezi, ikaba yari isanzwe ari Axe n'ubundi gabwa ibitero ku buryo bukomeye kuva mu minsi ishize. Aba rero muri twirwa bakagaragaza yuko ibi bitero byose uhereza Pwezero, ingabo z'abarundi ziri kubongera imbaraga ndetse zikajyana n'ibikoresho zifatikanyije na FRDC ndetse n'indwanyi zo muri Wazalendo zihuye n'uwo bita Kakobanya, Zilambuma, uyoboye icyo bita CNPC, n'uwo bita Uringo Mbavu Mota. Hakaza agate ka Kipupu nako bakomeje kwajyana abasirikare bakanyuraho bita Zerambuma. Hari n'izindi ngabo zaturutse mu misozi miremire zirimo ingabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi. Bakavuga yuko ya Axe nanone ya Rugezi hari ingabo za Ngoma Nzito, ingabo z'abarundi ndetse na FDLR. Bakavuga yuko Rurenge na Burega hazamuye ibikoresho byinshi by'ingabo z'abarundi bafatanyije na Wazalendo bayobowe n'uwo bita Ngoma Nzito ndetse na FDLR. Bakavuga yuko rero byahereye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2025 yuko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi
yagaragaje yuko abarwanyi batirwa no gutandukanye n'abaturage ko barajyayo kubagira babi mu by'ukuri Red Tabara FNL nayo bagaragaje ko ingabo z'abarundi zirimo zigenda zishaka mu bamwe mu bantu baza kufatikanya na Wazalendo ko hari abafashwe nabo bagiye bahabwa amafaranga bakavuga ko bazasanzwe muri FNL na Red Tabara ariko ko ngo babaye recruté pare n'ingabo z'abarundi kugera ino mitwe indi tangazo nirirerire sinzi niba nakomeza kuko irimo ibintu byinshi cyangwa tukaza kugigaruka no mu makuru yatabaye yakomeza nyine uri kubiturire zima wihuta nibyo byiza kuko nubundi twaryinjiye noneho bakavuga bati ikigaragara nuko ingabo z'abarundi zishaka no kwifashisha imitwe zari zarise yuko ibarwanya mu kubifashisha kugira ngo bajye gukomeza kubuza umutekano abaturage b'Abanyamurenge hakagaragazwa ko guhera muri 2017 ingabo za Kongo zakoranye bikomeye na Mayimayi ndetse n'iyi Wazalendo hakaba hiyongereho ndetse na General Baratuva ukomeza kwiza mu binyamakuru agaragaza yuko barwanyi batwibwa no badakwiye kuba bari mwabira bice aho yacinga abaturage b'abasivile yuko aribo batuma abanzi b'abarundi bakomeza kwiyongera bashaka batsinda n'ibyaha twirwana rero ikagaragaza yuko ikigiye gukora ko nta kindi ari ukwirwanya igashaka buryo ki abaturage babona ibyo kurya ndetse n'imiti bakabuza n'izi ngabo z'abarundi kuba azafata ibirombe by'amabuye y'agaciro biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batwara amabuye yabo mu gihugu cy'u Burundi kandi abanyekongo bari kwitwa n'impara bagakomeza kugaragaza yuko ibice bya Minembwe na Fizi Abanyamurenge bari bo bakomeza guhura n'akaga bagatabaza yuko hagira igikorwa kuko ikibaya cya Rusizi ndetse n'umujyi wa Uvira ariho ibikorwa byose bitegurirwa MRDP rero ikagaragaza yuko itabariza abo bantu cyane cyane ibikorwa muri Kizi Itobwe Mwenga cyane ko bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bikozwe n'ingabo z'abarundi n'itangazo rishimwe mu kanya na Colonel Kamasa ndakiza bari kamba kandi natitsumi ishize rishimwe ariko biraza n'ubundi bisanga itangazo ryari rimaze gusorwa na Colonel Baratuva yego bivuga yuko bahamagarira urubyiruko kujya mu gisirikare kwezi ko buri 15 z'ukwezi kwa 2025 ariho bazatangira imyitozo bavuga intara zigera muri 5 bagenda bagaragaza udusantere bazahuriramo ibi biza bisanga ibyavugaga yuko bari gushaka abareserviste ndetse n'abandi basirikare bongera kwa mu rugamba bahanganyemo na twirwano ndetse na AFM 23 bari kuri kote ya FARDC yes mbese urumva none mu by'ukuri twari tugiye kugenda tutarisoje kandi nta nibwo ritinda rwose ni byiza kuba iri tangazo rwose turi imaze kuba aturisoza reka twinjire mu yandi makuru Vincent n'ubundi duhere gato cyane mbere uko tugaruka kuri izi nkuru kuri inkuru y'u Burundi tubanze gato ariko payipatimbi babanduka hanyemerera hari indi breaking news mbonye ya breaking news bikenewe rwose ntabwo ndinde kukwangira hano zanzibira nuko abaturage bari kwerekana ASM 23 ibisigazwa bya drone CH4 yahanuwe na M23 ibyo bisigazwa se waba ubonye amafoto yabyo amafoto rwose arahari hamwe wayanyohereza bamaze kuyabona cyangwa biragusaba kubanza nabamukuyeho mu masegonda make nahita nyaguha ubundi se kuya ariko yamwe tuze kuyashyira uraza kuyampa tuyashyire mu rubuga nta kibazo ikizima nuko ibyo bisigazwa biba bibonetse ni n'ikizibiti cyangwa se n'ibibi byemeza ko byarashwe kuko nabonye hari wari urimo guhakana akavuga ko ngo amafoto ngo ayo muvetura ngo bari kwerekana ngo nayo muri za Pakistan niba ari muri Pakistan niba ari he so ni byiza rero ibyo bisigazwa nabyo rwose biraza kugenda byerekanwa urakoze cyane Vise ariko inyungu zikomeza kongeraho ni nyinshi hari indi mbonye ivuga yuko Serpe yahitanye umusirikare wa FARDC mu gace ka Mabanga
urumva update zo ziba ari nyinshi cyane ko uyu mwanya uba hariwe update rwose numva wakomeza ukambaza warugeze. Yes, nagira ngo twinjire muri inkuru ivuga ko RDC yasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu harimo Nigeria, Burkina Faso ndetse n'Uburusiya. Umuntu wese ushobora kumva amakuru ashobora ati se iyi mifatanyirize cyangwa se iyi mikoranire yaba irimo kuba ibihugu bishobora kuza gutera inkunga cyangwa se gufasha RDC muri urugamba rw'abanye imberenge bahanganyemo na M23 ndetse natwirwaneho. Ubwo ntekereza ko nicyo kintu abantu bose bahita bibaza muri aya masezerano. Nico Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igamije ubundi ko Nigeria, Burkina Faso ndetse n'Uburusiya bwabafasha mw'iyi mirwano bafite mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru twabonye nuko nyine byagiye hanze ariko leta ya Kongo itangira kubihakana ivuga yuko nta masezerano hari hatanzwe ariho ubufatanye. Ariko mu byagiye bigaragara hagiye hagaragara yuko Uburusiya bwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari barwanira bazanye no muri gurupe ya Wagner. Niger nawe urateko ko yagiye kwinjira muri iyo biro ndetse na kino gihugu cya Burkina Faso cyane ko Minisitiri w'ingabo wa Burkina Faso wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye n'umuyobozi w'ingabo muri Burkina Faso ndetse akaba ari no muri Nigeria mu byerekeranye nyine n'iyo biro yo byerekeranye no kubona ibikoresho ndetse n'inama za gisirikare. Ubwo ikindi utayita ujye unemeranya n'akajya gucangamo n'utuburikingi rero tugenda tuboneka uragenda utuducangamo nta birenze. Ako kanya hari inkuru isohotse nayo nyinshi ikinyamakuru cyo mu Bwongereza kivuga yuko umwami wa Katari ategerejwe mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agiye kuhigerera rwose. Ni byiza cyane rero ubwo tuzareba umusaruro wabyo wo kugera muri ibi bihugu byombi n'ubundi bivuga ko nabyo biri gutegura kuba byasinyanye amasezerano agendanye n'ubukungu ndetse n'amahoro cyangwa se iterambere ndetse n'umutekano. Reka ikindi nanone breaking news zose nagira ngo njye nziguhereza kugira ngo uyu mwanya nyine wawo ube ko umeze. Amakuru nuko nakita n'ibintu nziza ku Rwanda. Yego. Bernard Makuza yatorewe kuyobora urubuga rw'inararibonye n'umuryango w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye bita East African Standby Force. Inama y'abaminisitiri n'iy'abakuru b'ibihugu bifite uyu muryango mu byerekeye gukumira amakimbirane. Ni byiza cyane. Ni nziza ku Rwanda umuntu atabura kugeza ku bakunzi babo. Wow, ni byiza cyane kabisa. Yes, Tifisa twusimbukira no mu yindi nkuru rero dusimbukira hano mu gihugu cy'u Burundi kuri inkuru ya duhere kuri Monisco. Monisco rero iratangaza ko imaze gucura nibura ngo abarwanyi ba FDL bagera ku 166 muri uyu mwaka wa 2025. Monisco yatangaza ariko nyuma yuko ejo bundi u Rwanda rwakiriye abandi barwanyi 17 muri FDL. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babakira nyuma yuko uyu muti utangaje ko utazakirwa hasi uzakomeza guhangana. Ariko FDL ikabitangaza n'ubundi ubona ko ifitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero muri taje kubivugira avuga iti umwaka wose tumaze gutura abarwanyi batangira 36 bishyikirije uyu mutwe wacu ni hano kubungabunga amahoro ndetse n'umutekano. Bitavuga yuko mu bihe bitandukanye yagiye ibohereza mu Rwanda bagiye bakanyura kuri Monisco mu birindiro byabo bitandukanye. Ibyo rero urumva ko ni ikivuguruza ubutegetsi bwa Kinshasa bwavugaga yuko nta barwanyi ba FDL bakiri muri bino bice. Ndakugaragaza yuko bakumiriye kugera kuri Monisco. Monisco rero ni kuvuga urumva ko nta rundi rwitwazo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buraza kubona. Kuko ikimenyetso gifatika kandi kigaragaza ko ibyo twiteza kenshi na tutangaza biba birimo ibinyoma. Monisco urumva iravuga iti twebwe abarwanyi 136 bahoze muri FDL twatangiye kubacyura
guhera mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 n'ubu turi ku rukuta rwayo rwa X igaragaza buryo ki mu kwezi kwa karindwi hasi n'amasezerano yo gusenya uno mutwe none akaba ari kubigira muri kugira ngo barebe ko ababikiriza bose bagiye babashyira mu Rwanda noneho bagasubizwa mu rugo rusanzwe muri akabona yageze Kanagaya ubutegetsi bwa Kinshasa yuko ibyo bukora muri Kigali n'urukiko bwo gukingira ikibaba aba barwanyi bitari bikwiye. Yes, vise reka tukomereze amakuru yacu n'ubundi hano rero ku gisirikare cy'u Burundi ariko ku nkuru y'ibiri kuvugwa hano muri Uvira, aho rero amakuru ava muri Uvira avuga ko ubwoba bukomeje kuba bwinshi ku ngabo z'u Burundi ziri hano muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nibyo icyo abari kishi ku ngabo z'u Burundi ziri hano muri uyu mujyi wa Uvira. Yego. Nkeka ko warwana bigarutona bigaragaza uburyo ingabo z'abarundi zidahwema kwiyongera mu bino bice. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ingabo z'u Burundi zitobwoba no kuba hari impungenge z'uko inyeshyamba za AFM 23 zishobora gutera uno mujyi wa Uvira ugenda ugaragaramo ingabo nyinshi. Ubundi Uvira urebye uko imeze n'umujyi ingenzi cyane mu karere kanini ka Kongo gahana n'u Burundi. Mu kwezi k'Ukwakira AFM 23 urabizi uko byavuzwe ko hari intumwa zabo zoherejwe mu gihugu cy'u Burundi guhura na Evariste Ndayishimiye zijyanwa no kumwereka ingaruka zikomeye zishobora kubaho naramuka adategetse ingabo ze kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko amakuru twabonye ni uko uyu muru w'inyeshyamba wazwe mu gutwi kumwe ugasohokera mu kundi. Evariste Ndayishimiye atigeze abiciro aho gutegeka abasirikare be kuva muri iki gice nyine AFM 23 igaragaza yuko abasirikare bananiye abaturage nk'uko twari tunabigarutse mu itangazo ryasohowe na MRDT twirwaneho. Ahubwo we yakomeje kubwira abakomanda b'ingabo ziwe ko bakomeza kuguma mwa bino birindiro byabo ndetse iryongeramo n'ingufu mu kugira ngo ko yavuga ngo ni ukwirwanaho. Icyo yakoze gikomeye nanone nk'amakuru make twabonye ni uko mu bice bitandukanye bya Uvira ndetse n'inkengero zayo hatangiye gucukurwa imyobo myinshi bakanakangika, ndetse umusirikare wese uzaba aho agaragaza aho iyo myobo cyangwa agacika ko bizamugiraho ingaruka nk'uko bamwe mu mbonerakure bagiye babitubwira. Amakuru ndetse dukesha ikinyamakuru The Great Rex Eyes kivuga ko hari ingabo z'abarundi zakoranye inama ku mugoroba n'uwo bita Brigadier General Eri Izigiye ko yahamagaje inama zitandukanye hamwe n'abayobozi ba brigade z'imitwe yoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo mu ntangiriro z'Ugushyingo ndetse mu mwaka cyane cyane mwaka n'ukwezi ko bari gukora inama z'urutavaho cyangwa mu Kinyarwanda kigezweho z'ubutitsa kugira ngo barebe uburyo ki bakubira AFM 23 cyangwa ngo babe bayisubiza inyuma. Bakavuga yuko rero iyi nama yabaye harimo na bamwe mu basirikare ba FRDC mu kungurana ibitekerezo ko basubiza inyuma AFM 23 ntibe yabatera muno mu cyangwa ngo ibe yawufata. Ariko ubwoba ni bwinshi ku buryo bugaragara kuko akantu karakoma hakaza ibigunda bimeze n'ibitabaye bya rutura. Ibyo rero bikaba bikomeza no gutera abaturage ubwo bavuga bati izi ntwaro ziri hano ziramuka zirasiye hano abaturage bazahakirira. Yes, mbese tuvuye kuri iyi nkuru kuko dufite amakuru menshi cyane kandi tugomba kugenda yose tugerageza ku badukurikiye. Andi makuru arimo aratugeraho rero nundi na makuru ava ko muri Warikare ngo M23 iri kugenda ishinjwa kuba rero ngo iri kugurisha imitungo y'abaturage bahunze. Nibyo na makuru ageze mu kanya nayo nabonye
avuga yuko abayobozi bo muri ASM 23 bashinjwa kugurisha imitungo y'abadeporate bo muri Walikale. Hakaba hari amakuru ava muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale agaragaza yuko bamwe mu bayobozi ba ASM 23 bagiye bagurisha imitungo y'abahunze. Iyi mitungo bakavuga yuko irimo amasambu, irimo amatungo magufi ndetse n'amaremare. Mu makuru yatanzwe n'umuyobozi wa gakondo uri mwa bino bice bya Ikobo bakavuga ko ari ibintu biri kuba hafi muri lokalite zigera muri 6 yaba muri Ikobo ndetse no muri groupement zindi zitandukanye, ariko kugeza ASM 23 nta kirabivugaho. Rero umwami bita umwami Rikanga Makasi Godfrey yahamagarira ubutegetsi bwa ASM 23 bukuru ko bwagira icyo bukora kugira ngo bubuze bamwe mu bakekwaho kuba bagurisha ino mitungo y'abahunze. Yes, reka rero amakuru yacu Vincent n'ubundi tuyakomereze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri Kayikwamba yigaramye mu by'ukuri ubufasha FARDC ihabwa na FDLR. Nibyo Minisitiri Kayikwamba yigaramye ubufasha FARDC n'umutwe wa FDLR kubera ko byari bimaze bigaragazwa ko Kayikwamba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amazina y'nyakuru witwa Tereza Wadina Kayikwamba. Hakaba ibingibi ko nta bufasha igihugu cye giha umutwe w'iterabwoba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko utabura no kugirira nabi abanyekongo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kayikwamba Tereza Wadina rero yabitangarije mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Al Jazeera nyuma y'uko muri Kamena uyu mwaka 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine isinyanye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byahurijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi cy'amasezerano yavugaga yateganyaga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gutera indi kwa FDLR maze umaze imyaka irenga 30 uhungabanya umutekano w'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'u Rwanda rutasigaye. U Rwanda rero rukavuga ko iki gikorwa kidamuka kimaze gukorwa nacyo bamaze gusenya FDLR, rugaragaza ko narwo ngamba z'ubwirinzi zarwo zizavaho cyane cyane kubera impungenge zo kuba FDLR ikomeza gufatwa na Kinshasa mu kubuza umutekano u Rwanda bitabura kuzigira. Bigaragaza rero n'imiryango itandukanye harimo Human Rights Watch na Amnesty International ko imikoranire y'impande zombi inashimangirwa na raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye, ubwo berekanaga yuko FARDC ubuyobozi bwayo bukuru bukorana n'ubuyobozi bwa FDLR mu gushaka abarwanyi bahangana na M23. Kayikwamba rero we ubwo yabazwaga niba igihugu cye gifasha FDLR koko abihakanye aravuga ati ntabwo tubafata, ati n'abanyarwanda bamaze imyaka 30 ku butaka bwacu ariko nta nkunga tubaha. Kayikwamba ngo akanama gashinzwe umutekano muri muri mwaka kandi imikoranire ya FARDC na FDLR agibutsa akavuga ko ibyo batari kubigenderaho, ariko ikinyamakuru kikavuga giti ko bababwiye ko mukora iki ntabo murafata. We rero mu magambo yagaragazaga yuko ntabo buriye n'uyu mutwe ata n'uwifasura, ariko bitandukanye n'ibigaragazwa na bamwe mu banyekongo ndetse na bamwe mu banyepolitiki b'igihugu. Ahubwo nanone yuko bamwe mu banyepolitiki bo muri Kongo n'ubundi bagiye byamagana, ariko ubutegetsi bw'Rwanda bukabaryamaho. nguko rero mu by'ukuri ni wagina rwose wihakanaga mu by'ukuri ubwo bufasha baha FDLR. Hanyuma Vincent rero dukomeje n'ubundi hari amakuru avuga ko Kinshasa ngo yongeye gushinja u Rwanda kubatera iyi nkuru nayo twayiva imuzi n'imuzingo.
nibyo Kinshasa n'ubundi nk'uko isanzwe yongeye gushinja u Rwanda ko ari rwo rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibyavuzwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa-Truka aho yari ari mu nama ya CRER inama y'ibihugu inama y'ibihugu by'ibiyaga bigari n'ubundi yagarutse kwita mu Rwanda agaragaza ko ngo 2021 ari rwo rwateye kino gihugu ariko bikaba nyine ariko byari bisanzwe igihe cyose babuze uko basubiza uko bahanganye na M23 biko mu Rwanda bakarirwo barwana nako kandi nta bimenyetso birenze amagambo bagaragaza. ubwo nyine n'ubundi urabona basanzwe babikora bano bakomeza bivuga nyine mu by'ukuri nta bimenyetso turebe aho icyo bizabafasha. Twigarukire rero muri Butembo rero ngo abanyeshuri ba kaminuza bakoze imyigaragambyo kubera iyicwa rya mugenzi wabo. Nibyo muri Butembo rero twari mu gitondo twabigarutseho tugaragaza uko umwe mu banyeshuri ba kaminuza ya Butembo yishwe byaje kugaragara yuko rero ari gusubiranamo kw'abazendo kwabayeho noneho birangira uno munyeshuri aratwe abanyeshuri bazindukiye mu myigaragambyo y'amahoro muri Butembo bavuga yuko ibi bikorwa byamagana ko ari ibikorwa bidakwiye bavuga yuko igihe cyari cyo cyose ubutegetsi budafashe mu minwe y'umutwe bahaye intwaro ibibazo bizakomeza kwiyongera kandi ko batazakurebe. Aha urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Hanyuma handi makuru ava ko ngo u Rwanda na Djibouti byasinye amasezerano atandukanye. Aya masezerano byasinye ibihugu byombi na amasezerano ateye atevise. Nibyo mu makuru dukesha urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga avuga ko u Rwanda na Djibouti byasinye amasezerano agera mu 9 y'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo siporo ubuzima n'iterambere ry'umuryango. Aya masezerano akaba yashyizweho rero umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Djibouti Budurukaderi Hussein Omari nyuma ya kabiri ihuriro ya komisiyo y'abaminisitiri b'ibihugu byombi nk'uko n'ubundi rero twabigaragaje ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yaganiriye mwa kino gihugu cya Djibouti mu buryo bwo kuganira uburyo bw'ubufatanye ndetse gukomeza guteza imbere ubuhahirane bw'ibihugu byombi. Vise ubwo rero rwose niba nta zindi update birumvikana ko twakurekura mu by'ukuri tugakomeza kugenda dukurikirana n'andi makuru. Urakoze ndagushimiye turakomeza gukurikirana kandi abakunzi bacu barajya babona amakuru umunota ku munota y'ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi. Urakoze cyane. Yes, yari Vincent ro ku murongo wa telefone twari turi kumwe mu makuru ayacu yo muri iki gicamunsi cyangwa se uri muri wa mwanya wa update. Ubwo rero andi makuru atugeraho akaba ari amakuru avuga ko ahitwa Zanzibira ngingabo z'abarundi ndetse na FARDC muri misozi rongo bacukuyemo ikitwa communication cyangwa se indake ngo ndimwe rwose bibereye biturije ngo bategereje ko umusada waboneka bategereje umusada ndetse n'ibikoresho kugira ngo babone batangire batake n'ubundi mu 23 hano muri aka gace ka Zanzibira dore ko aka gace ka mu by'ukuri ka Nzibira ngo bagashaka cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa n'iki gisirikare cyangwa se na FARDC nkuko ibintu byifashe. Hanyuma rero ni munyemerere amakuru yacu tuyasubikire ahangaha ahubwo dushimire cyane mwebwe mwese rwose mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Ndabashimiye cyane mwero mwakanze like ndetse munasharinga iyi nkuru mukaba rero mwagize uruhare rwose mu gushigikira cyangwa se
mu kuba mugira gutya mugashigikira umuyoboro wacu kuko iyo ukoze share uba uwushigikiye ahubwo tuze gusubiraho mu yandi masaha mwakoze kubana natwe Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha ikindi bahe n'amafaranga mw'abantu turakunda cyane ciao Abo